سلاو ریز بینرین هجا جستدین دنگ امریکا لواشنطونی از بخیراتنا و دکم دوی برنامه نوده ج برنامه چاند و هنری هفت رنگ رونیه بدن سر چالاکی و مجارین چاندی و هنری و جوانی بوره باروکن. بینرین هجا امیجبا هنرمند کرد و موزیکجن غنی میرزو دست پی بکن گل برشلونه دمینه به هنر خواه یا تایبت پرک مروواهی دنابرا قامشتو و برشلونه ده آواکریه شیواز خواه یا جواز بالا هنرمند و موزیکجن اسپانی و یه بیانی کشاندیه مسرداناوی لبرشلونه کرد و لستودیاوی ما اف راپورت جوره آماده کریه. برشلونه باجارکی به دلایل تنشتا دریای سپی هنرک جوان و دیروکک افسانه شانی جهانی دکه فلامنکو موزیک و دیلانا گرم و بجوش چیروکک وی دناو دستی هنرمند کرد غنی میرزو دهیه. تشتك ايجو بهتر كشاندم انه زورم اسبانيا جيتارا فلامينكو بو جيتارا باكو دي لوسيا بو اجوا كسي جالكي يعني جم باكو دي لوسيا وك تشتكي جالكي يعني جي مصر هوا بو براسيد موزيكي ده غنی وکو پنابرکی سال 1993 بری خدا برشلونه جبو خوندنا موزیکا فلامنکو و پیکانینا خونا خو وکو موزیکجن و بهره خو تکلی چاند و موزیکا وی باجاری بکه. كز برشيم تكنيكا جيتارا فلامينكو افت سرعودي هيدي يعني شغله 20 صالة حتى انها بتشاو سر 20 صالة ازوي تكنيكات خوازم مع افت سرعودي انه متخوست انه نود عودي دركبنا موسیقال موزیکا ام لسر دخبتین فلامینگو نزیک موزیکا روشلاتیه جبر ویجی غنی کاری بو پرک دناف هر دو آلیان دا آوا بکه او زده ترجی موزیکاوی مروباهیه او هشت ام بریاوی چاندو موزیکا کردان و سوریا ناز بکن. سال 1995 غنی گروپی خواه یه موزیک دامزراند بناوی گروپی غنی میرزو و دست به چالاکین خواه یه موزیک کرد. برشلونه باجارکی پر چاند و رنگارنگه. پرانیا موزیکاوی تکلج افریقا دریای سپی و روشالات ناوین. من غنی جبری 15 سال ناز کریه و به هفره کار دکن. لسر موزیکا تکل ج تانگو، فلامینگو، جاز، عود و موزیکا کردیشی. هروهاجی خوان گیتارجنکی کتالونیه گوش دسپیکا غنی او پیره و موزیک پیره دا آفرینه. غنی تین ریموس از غنی جبی سالان و نازدکم ما به هفرا گیتار خواند و داویه ما به هفرا موزیک چکر جیک و غنی جهاتیا رتم و موزیکاوی نزیک یا فلامنکویا جبروی ام پر نزیکی هفن او کراسکی روجهلاتی لموزیکا اسپانی دکه. موزیکا غنی استرانین وی پرکه به بنیات و خورته تناف کلتور و چانداوی یا کردی سوری ده و یا اسپانی کتالونی. پشتی ما هف ناسکر از بوم مامۆستایەوی و پەیوەندیên me باشتر بوون. غەنی سەربور و هەستên xwe yên ڕۆژهەڵاتی دێکەلی موزیکا فلامینگۆ کir. و ez dibînim ew tiştkî gelek baş bû û موزیکا me zengîntir kir. Ew pireke موزیکê ava dike. Ez pir ji موزیکا wî hez dikim. جبر شر سوریه گوهر تشتکی خوشک و جوان لوی ولاتی ویران کر غنی بریار دا گوب موزیک و کدا خواه بشکی بچوک جوی خوشک بونه جارک دن آوا بکه. سال 2018 ده تاوی آلیکاریا موزیک جن اسپانی لنیزی 205 آمورین موزیک در باسی روجاوای کردستانی کر و لزاروکو شاگرتین موزیک بلاف کر و هیوی وان جارک دن و جین ببه. دناواوی باجاری ده غنی میرزو دستودیا خوده موزیکا خود آفرینه او دبیجه هنر نامه حری باشه جبو آوا کرنا مروان. لقمان احمد دنگ امریکا.
هنرمندê Kurd Sêwan Seydiyan bi projeyekê gelekî balkêş rabûye bi salan ser wê projê kar dike ji bo roja xweşewîstî û evîndariyê. Ew projeyî bi navê Sêva Mêxekreş got li wê de li Hindirê Kurdistanê dest bi wê projê kiriye, li Tirkiye jî demekê li wê de bela kir û niha jî li Ewropa dixwaze vê projeya xwe bi xelkê re par veke wekû bîrokeyeke hunerî kultûrî ji çanda Kurdî. Sêwan bi hunera xwe dikare ew hunera ciwan bi xelkê re par veke û hunerê bike beşek ji jiyana xelkê ve. Diriya Skype re me sêwan kir mêvanê xwe û me li ser projeya wî û tiştên di nav destî wî de wekû hunermend, wekû peykersaz jî bê çi li pêşiya wî û çawa huner kar bi beşek ji jiyana xelkê. Belê ez jî gelek spas dikim ji bo telefoncan û gelek spas ji bo dengê Amerîka jî. Bi rastî ew bi Sêva Mêxekreş kevneşopiyekî gelekî kevin ya Kurda ye. Yani em dikarin bêjin bû ye ku me xabin berê tam hatibû ji bîr kirin. Yani berê û ez zarok bûm me tenî çend cara dikarin bêjin di nav stranên folklor da çend cara me bihîstibû lê ne me jî ne kes jî qet me nedîtibû ne dizanî jî ew sêv çi ye. Heya ku salî nû ne diya min yani sêvekî wisa ji me re çêkir û ew jî gavê ku ez jî gehîtiya xwe heydî bûm ji bo aştiyê ji me re çêkir. Piştî vîya ew sêv çend salekî destê min dema lê ez her tim min dixwast ku servî sêvê bixebitim û wekî hem kevneşopî û hem jî wekî alî estetik de yani taybetmendiyekî wî pir ecêb hebû. Min vê gavê fêm kiribû ji diya xwe bîst ku ew sêv dikare bi 10 sal bi 10 sal wekî xwe bibîne. Servî bingehê jî ez sekinîm yani gavê ku ez li Mehawadê bûm ji ber ku li Îranê ya mijara xweşewîstî û hezkirin û wana hiçkekî mijarên yasa bû mirov nikare kir rehet servana bixebite. Bi gavê ku ez vegeriyam ez hatim başûrê ez li Slêmaniyê carê yekam dest pê kir. Lê berî vîya jî salî 2003 da ew fîlmsaz Jinda Baran salî 2003 li fîlmekî xwe bi navê dema ku jin hez dike bi kar anî. û piştî vîya jî ji 2005 û şûn da heya niha jî ez servî projê dixebitim û sê pêvajo jî ji bo wî diyar kiribû ve jî benetevîkirin û bi navnetevîkirin ku du pêvajoyê wî hema çêbûne û ser pêvajoyê sisiya jî em dixebitin binêrin ku çawa dibe. Belê Sêwan li ser rola hunermend di nav civakê de yanî li welatên Ewropî, welatê Amerîka huner ketî nav jiyana xelkê de em dibînin li nav metro stêşinan dibînin li devera li ser kolan em dibînin huner heye lê li civaka rojhilata navîn em bêjin taybet nav Kurda de huner li alîkî huner ji bo taybetmendiyek wê heye em karin bêjin kesê êgo tenê guhdanê bi hunerê dikin ew hunera hanê dişopînin. Huner neketî nav civakê de. Rola te di ev karê gote kir tu wek peykersaz jî te xwest gote nêzîkî xelkê bibe û karê te hunera te a peykersazî jî li ser kolana dike, tu nêzîkî xelkê dike, tu tiştê tu gotu çê dike jî babetên gotu çê dike nêzîkî xelkê ye. Tu çawa dibîne rola hunermendê Kurd em bêjin karê nêzîkî civaka xwe bibe û bibe beşek ji vê civakê û karê bi vê civakê di hunerê de biguherîne jî yanî bi awayekî em bêjin erênî bi awayekî baş têx nav civatê de û bibe beşek jiyana vê civata han. Li rastî de niha problemekî cîhanî ye ez wisa dibînim. Yani gavê ku piştî modernîteyê ku tê û galerî û muze çêdibin yani dibin becehên bingehîn ji bo nîşandana huner ji bo pêşkêşkirina hunerê bi awayekî otomatîk ew gel û civek di navberî wan de ew navber û mesafeyekî çêdibe û ew bandorê wî jî di nav me jî de hebûye lê berî vîya û belayekî pir mezintir ku heye di nav hunerî şêwekarî Kurd da tiştekê ku navê xwe îslam e
ئیسلام بە هەر ئاوایەکی یعنی بە هەمبەرە هونەرێن شێوەکاریە هونەرێن دیتباری سەکنیە وەکو حرام لێ نێرینە شکەناندنە حتا تشتێک و یامی بەرێژی هەبوونە مەسەلە مینان وەیەکی مینات بێژم هەر پەیکەرێک و هەبوویە وەکی بوت لێ هاتنە نێرین و تامژی هاتن شکەناندن یانها پەیکەرێک و یامە یا کوردان بێژن یا 2,000 سال بەرەبێ یا 500 سال بەرەبێ 700 سال بەرەبێ جبەروی ئەو مژار پر بوویە ئیسلام بوویە ئاستەنگی و بەلایەکی پڕ مەزن سەر هونەرێن شێوەکاری و ئانهاژی بە gelek avayên her nimjarê me xabin didûne ji ber vê ew çêbûyê lê em dibînin mesela hunerên din mînan bêjim müzik ve bi avayekî dengbêjî wakî müzîkî folklor li şayiya da ya performansên ku em bêjin govend bixwe ku wekî performansekî têkirin gelek tiştên din bi awayî wekî şano kosa hebûye germe gelek tiştên din hebûne ji gelek tişta da ketiye navgelê da ve bi awayekî eger xurt jîne be tam kariye ji xwe re bijî lê ji bo hunerên dîtbarî me xabin rewîş pir xirab bûye ca ew wekî min got di rojhilata navîn ku me xabin piranê jî hemî jî em dikarin bêjin bandorê îslam ser heye û me xabin heya nacî her ew bandor didûme û gelek avayî din netêne ji bo huner li astên din jî gelek wekî mirovayî wekî civakî problemê mezin hene û ji bo huner jî wisa astengê çêbûye ser vî du faktora yani hem aliyekî modernîte û hem aliyekî jî da îslam yani bûye sedem ku taybet hunerî şêvekarî di nav me da aliyekin tune bûye alî du dua jî ku hebûye ketiye nav mûzev galerî da yani bi avayekî ku huner nebûye pêdiviyekî rojane ji bo gelek yani mesela dikarin bêjin niha mûzik ya strand ya dengbêjî ew tiştekî ku ketiye nav jiyanê gelek tiştekî rojane lê em dibînin di nav Kurda da heya niha jî heta di malê karsaz û zengînî Kurda jî da em tabloyên hunerî tabloyên orjînal nabînin em li kêm malê Kurda heye tabloyê orjînal ya berhemên orjînal ya pêker dibînin zaten pêker bixwe tiştekî gelekî nû ye yani ez texmîn dikim nagî ji 5 sal yani pêker sazî ya ya ca ji ber vî jî ew jî pir bûye zehmet û gel jî wekî tiştekî jî xwe nabînin lê dîsa jî ez bawerî min wisa ku demek ku eger gel wisa dîsa jî ew hunermend e ku eger mal bi mal jî vê gerek li derya bika û hunerî xwe pêşkeş bika ji ber vî bingehê me piranî ew pêşengehên xwe performansên xwe li cihên giştî kafeyê da li ser cadê û li gunda da ez bi gunda da dê bedê digerînim û bi bilîndgo û bi megafon jî gel dawet dikim û ez wisa bawerim yani gerek ew aşînî çêbin hêdiye yani gel û huner ji hevdû ghêdîne ji hevdû dûr ketine û gerek ew mûzîkwîn û gehîştin bi hevdû çêbin Belê sêwan te ji xelkê Mehabatê ti demekê çû Kurdistanê Kurdistana Başûr li Slêmaniyê ma li demekê jî çû Diyarbekirê li Bakur ma niha jî tu bûyî koçber li Swêdê ev serbora te em bêjin lo serborek dûm û dirêj bo paşeroja te wek hunermend te bilo karî xwe ji şûnekî birî şûnekî niha li Swêdê em bêjin di wê de bicî bûye çi paşeroj dedanî pêşa xwe ji bo hunera xwe hunera ya got ew hunera te ya got li ser bengeha civaka komela te hatî avakirin li ser nasnameya Kurdî hatî avakirin li ser ew em bêjin forma Kurdî hestên Kurdî niha tu çî welatekî gelekî ferq û cêwaz ji Kurdistanê bi civaka xwe jî û bi avahiyên xwe jî atmosfêra xwe ferq ji Kurdistanê çil pêşa te heye em bêjin wek proje got li wê de hunera xwe berdewam dike gelo tê ser hunera xwe kevin tê berdewam bike yan hunerek nih bêçêkirin Valla pirsiyareke piçkekî zehmet e ji ber ku rastî jî nizanim ji ber ku bêguman te bixwazî nexwazî ew civek û atmosfer cografiyek mirov lê jî bandorî xwe çê dibe lê em yani min jî rûnak jî me hev û jî bi gelek proje em hatîne hera yani aniha dikarin bêjim herîke mûzik 10-15 proje biçûk û mezin destî me de hene ku em dixwazin ser van projeya bixebitin û bidûmînin
لێ چ قاس ئیمکان چێ بێت و ئەم مەوان پرۆژەیە بدومینین یا کیژان دکارێ پێشتا بێ پاشتا بێ و ئەو دەروێ وان پرۆژەیەن و هێدی لەبەرژی یانی پرۆژەی نوژی چێ جا سەری بنگەهێ بڕاستیشی ئەم پەر ژیانێکی me bi zehmet zor derbaas kir û qasê ku Kurd me êşandin dijminî Kurda me neêşandin mexam hem bi taybet jî li başûrê ez wekî Gendelistan dixwazim binav bikim ne wekî başûr ya Kurdistan her awayekî de yani derê gelekî êş çêbû em çûn Bakurê li Bakurê gelekî êş çêbû lê dîsa jî em pir bexteverin ku ew ezin ew tecrübe gelme çêbû me ji wekî xwe nas kir gerî xwe nas kir me kemasî tiştî xwe nas kir me tiştê birûmetî xwe nas kir û ser em bizanibin ku çawa bandor û çawa rengvedanî vî hunerê di nav berhemên me da çê bibin lê ez bixwe yanî bi salayê yanî zêdetir ji 10 sal heye ku ez tu cara giringî nadim coğrafyayê ew erdê ku ez lê dijîm erdnigariyê ku ez lê dijîm ji bo min ne giring e ev herî giring e ku çi qas îmkan çê dibe ku ez kar xebat û projeyê xwe bidûmînim û pêşkeş bikim û anha gavê kom hatîne Swêdê ji ber ku em jî bi awayekî fermî û bankêştkirî em hatîne bir ez texmîn dikim ku karên me baştir çê bibe yanî ji ber ku li ber gelek cê hene gelek sazî hene ew atmosfer cuda ye huner û gel zêdetir ji hevdû nîzin ji ber wê ez texmîn dikim ku em demê pêşta bikar bibin yanî hîn jî baştir û zêdetir bixebitin û gelek proje jî hene rastî me fîlmî xwe hîn jî belavkirînî wî çê nekiriye dixwazim îsal fîlmî menî dawî ku çêbûye ji bo festîvala em bişînin fîlmî duduwa xwe em li ber hêdî gel ew navendên hunerî ku em gel wan dixebitin dixwazim çê bibe me hîn şeşta pêşengehekî gerok çê dibe li derdorî belkî 10 bajêran kamyonekî em belkî em pêşengehê xwe pêker az dîsa li bajaran bigirînin û fîlm xwe duduwa çêkim lê rêviya jî ji bo wekî wêne û wekî seramîk û wana jî em gelek proje hene û em niha dixebitin rûnat jî hevjîna min jî ew jî gelek projeyê wî wekî wêne sazî illustration û animation heye ku anha jî ser dixebite û em hêvî dikin ku dîsa jî em bikar bibin kar û xebatî xwe bidûmin Belê hunermend Sêwan Seîdiyan gelek spas bo beşdarîbûna te serkeftin ji bo te ji bo karê te û ji bo hevjîna te jî hêvîdarim got projê we bi ser keve û hûn karibin karekî hunerek ciwan Kurdî resin pêşkêşî xelkê bikin gelekî spas spas ji bo Dibîranîna 35 salvegera mirina hunermendê Holandiyê navdar Rembrandt bajarê Amsterdam pêşengeheke mezin ji karê wî û berhemên wî amade kiriye û pêşkêşî hezkiriyê hunerê û mêvanan dike. Got wê li seranserî Holanda ev pêşengeh bigere. لەگەڵ پیشاندانی پۆترێتەکاندا کە پێک هاتۆلی هەڵکاریەکان و تابلۆکان مۆزەخانەیە ڕیجەکس لە ئەمستردام پیشانگای هونەرمەندە هەرە بەنێو بانگەکەی هۆڵندا ڕامبران دەکاتەوە کە مامۆسای کێشانی پۆترێتی خودی خۆیەتی لە ساڵی 1606دا لەدایک بووە. ڕامبراند ڤان ڕین یەکێکە لە نیگارکێشە هەرە مەزنەکانی مێژووی هونەری ڕۆژاوە. ڕامبران نزیکەی 40 پۆترێتی خۆی دروست کردووە و 32 هێڵکاری دیکەشی دروست کردووە. زۆربەی هەرە زۆری شاکارەکانی لە کەشێکی تاریک ئامێزی گەنجینەی مۆزەخانەکەدا هەڵگیراون. هەر چۆنێک بێ لە ڕێکەوتی 22 ئەم مانگەدا بەبوونی ژیان و بەرهەمەکانی و مۆزەخانەی ڕجێکس لە ئەمستردام تابلۆکانی نمایش دەکرێن کە پێکاتووە لە 6 هێڵکاری و هەندێک لەو 300 هێڵکاریە ناوازەیەی کە بە شێوازێکی هونەری پیشان دەدرێن. میوانەکان دێن بۆ بینینی شێوە ژیانی تایبەتی مامۆستا ڕامبراند.
پسپۆر لە شاکارە هونەرەکانی سەدەی هەفتەی ئەڵمانی لە مۆزەخانەی ڕجەکس پیتەر ڕۆڵز لەو بارەیەوە دەڵێت من لەو باوەڕەدام پێشانگاکە زۆر بە جوانی ئەوە ڕاڤە ئەکا کەسایەتی ڕامبران چۆن بووە لەبەر ئەوە ئێمە بە تەواوەتی ئەمەمان کردووە بۆ ئەوەی جیهانی ژیانە تایبەتەکەی پیشان بدەین و لەلایەکی دیکەەوە بە تەواوەتی و بە جوانی دنیابینینی ڕامبراند باز دەکات وەک یەکێ لە هونەرمەندە هەرە ئەزمونگەرا و ڕوانینگەراکان لە مێژووی هونەری خۆراوادا. لە 15 مانگی 1606دا لەدایک بووە لە تەمەنی 21 ساڵیدا سەرکەوتوو دەبێت و دەبێتە خاوەنی فێرخوازی خۆی. دواتر لە ساڵی 1630دا دەڕوات بەرەو ئەمستردام و کارە هونەرەکانی لەگەڵ خۆیدا دەبات بە خۆباوەڕێکی گەورەوە دەکارێت شوێنگەیەک لە نێو دەستەبژێری هونەرمەندانی ئەوێدا جێبکاتەوە. هەروەک مایک ئەنجیلۆ ئەو تەنها ناوی یەکەمی بەکاردەهێنا سەرباری ئەوەی ژیانێکی سەرکەوتوانی هەبوو بەڵام هەمیشە دڵخۆش نەبوو. ئەو لە تەمەنی 29 ساڵیدا هەوسەرە خۆشەویستەکەی ساسکیا گیان لەدەست دەدات. ئەو پارەی دەستی دەکە و خێراتر خەرجی دەکرد. ڕامبران لە ساڵی 1650دا دووچاری ئیفلاسی باقی دەبێت. هەروە ئەو لەگەڵ کوڕەکەشیدا نەئەژیا ئەو کوڕەتەنهایی کە لە هاوسەرەکەی ساسکیا بۆی بەجێ دەمێنێت. پەیوەندیەکانی دیکەی پڕ گرفت بوون کاتێک ڕامبراند مردیش لە گۆڕستانێکی بێناونیشان نێژرا. مۆزەخانەی ڕکس خاوەنی 1300 شاکارە تابلۆی ڕامبرانتە بەڵام تەنها شاکارە هەرە باشەکانی نمایش دەکات. ئەم پیشانگەیە نیشانی دەدات چۆن ڕامبران لە هونەرمەندێکی گەنجەوە دەبێتە مامۆسای سەردەمی زێڕین. ڕامبراند هونەرمەندی مرۆڤ بووە هەرگیز ئایدیالیست نەبووە و ئەو وێنەی خەڵکی دەکێشا لە دۆخی بەهێزبوون و لاوازبوونیاندا. ئەم پیشانگەیە دەیان خودپۆترێتی لە خۆگرتووە کە کاریگەری ئەو توان هەبوو لەسەر سەدەی هەفتە. ڕامبراند ئەم تابلوانەیە وەک ئەو بەکارهێناوە کە ئەزمموی دۆخە سۆز ئامێزەکان بکات کە دواتر دەبن بە شاکاری گەورەی هێڵکاری و کڵێشە سازیەکانی دواتر لە لایدن و ئەمستردام بڵاو دەبنەوە. بەڕێوەبەری گشتی مۆزەخانەکە تاکۆ دێبس دەڵێت من دەمەوێت ئەو بڵێم کە ئەو یەکەمین ئینستاگرام بوو بەڵام ئەو نەیدەویست بەناوبانگ بێت بەڵام ڕامبراند ئەو سوور بوو لەسەرەوەی کە ئێستا کە ئەمە لێی دەڕوانین لەبەرەوەی ئەو هونەرمەندێک بوو جیهانی و دەوروبەری خۆی وێنا دەکرد. ئێمە هێشتا وێنەی خودا و خوداوانەکانیان وێنا دەکەین. ڕامبراند یەکەمین هونەرمەند بوو کە وێنەی کردوین و وەک مرۆڤ و وەکو ئەوەی کە هەیە. یەکێک لە تابلۆکانی ڕامبراند بە ناوی چاودێریکردنی شەوەوە کە زۆر بەنێوبانگە نیشان نەدراوە. هێشتا ئەو تابلۆیە لە گەنجینە هەرە گرنگەکانی مۆزەخانەکەدا هەڵگیراوە. ئەم پیشانگایە کە بە نێوی هەموو ڕامبرانتە ڕۆژی هەینی 15 مانگی 2 دەکرێتەوە و تا 10 مانگی 6 بەردەوام دەبێت. بینەرین هێژام گشتن داویە vê بەرنامەی hûn dikarin nirîn û pêşniyarên xwe birêka Facebook, îmêl û Twîtera me bişînin. تا بەرنامەک dinê her şad û bextewar bin li gel silav û rêzê min.